ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман. Меҳмонои нави канали ман, меҳмонои пешинаи канали ман, ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. Хеле дер боз буд ман видеои худам намепартофтам. ҳазор рамат одамое ки бисёраши хелш мепурсанд ки чӣ ба видеои худтон апартоен, видеои шумо худтон соз буд. ман хеле консерт ҳар чӣ мегирифтам мепартофтам дӯстони азиз. бовар кунед ами ютуб камтар хастаам шидам. камтарак дам гирифтем дӯстони азиз, насиб боша худо хоҳад. аз пас видеои мо мебироянд. иншоалло ки зимистонам як ҳафта пас дига мебирояд дӯстони азиз. зимистони мо мебирояд як моду пас дига, баъд барфои мо мешавам ба фикрам. дар инҷа бошад мо қати кӯдако фестивал омадагием, дар инҷа ҷои бозии кӯдако соз кардагиам, амҷо вардагии кӯдакора дӯстони азиз. фақат ами видео дар амдирни магазине магазин бернест, ҷои ами игрои бозии кӯдаково. ама хелхай дӯстони азиз, фирдавс медава мерава дига ҳеҷ каса нигоҳ намекунад дӯстони азиз. ҳазор раҳмат апои азиз ки бисёриётон мепурсен чӣ ба видеои худтон намепартоӣ, ки хелу хеле видеои худтон интересни бисоз буд. ҳазор раҳмат апои меҳрубон, ховарони азиз. хеле аз шумо миннатдор ҳастам ки видеои моро тамошо мекунед ва дастгирӣ мекунед. хеле хелози мо буромада рафтесем, 4 этаж мебироем. акси равно то KFC чи амиратон ахран кӯдако чӣ намешаванд ами хона биромадан. хачу кушод гуфта то ҳамиҷара бояд ҳамиҷа биёям дӯстони азиз. KFC да бояд бишинам бихӯрам, баъд бояд давоми кору бормо мешавем. апои азиз, бо мо бошем то охири видеора. иншоалло худо хоҳад аз паси видеои соз карда мепартом. бовар кунед ами ютуб дам беҳад блогерам бисёр шидай, дига намедонӣ чӣ хел кунӣ, чӣ хел партоӣ. уже бечоро комира тамошо мекунанд, успеҳтам намекунӣ. якта дута боша хоҳӣ, як хеле ҳаст. занои тоҷикам беҳад блогер бисёр шидай. ҳар кас ризқи худча меёва мегира дӯстони азиз. барои аму камтарак хай дам гирифтем ами ютуб. серавно видеои ягон чи бо ба фикри ман хаями асос занҳои худмон ки тамошо мекунанд барои подписчикои канали худам. аз пас бо видеокам мепартом дӯстони азиз. или 100 каса ё 200 касам бинай чӣ гап не дӯстони азиз. иншоалло боҳарӣ дорам ки ҳама каса тамошо мекунен. дар канали ма ба фикрам ки беҳад подписчикам хеле бисёр шид, неки намедонам подписчико зананд марданд намедонам. асос канали ма фақат барои занҳои дӯстони азиз. фақат бонуҳои тоҷик метавонед тамошо кунед. хелхай дӯстони азиз, неҷа чӣ хел ки дидесен кӯдако аллакай хурдесанд. ози дариҷа хурдан буд кадан боз ба ҷои бозӣ мебаремшон. ам 4 этажда асинилав чӣ кагия ҷои барои кӯдако бозӣ соз кардагӣ. хеле дӯстони азиз, баъд бо бисёриҳо мегӯяд ки дӯстони азиз бисёри бад мегӯӣ. худ намешавад дӯстони азиз мешавад дига чӣ мегӯӣ, хай намедонам. ами ком блогерира мебинам, ама хеле мегӯяд. серавно ами гап дадан меояд. ана инҷа бошад мо дар бозӣ дурохтем кӯдакора. и бозиёш 800 рублай як соаташ. дигарёшда чие 600 рубл дӯстони азиз як соаташ. хай мо барча гирифтем. боз ма қаторшон дуромам ка барои видео камтарак видео кам. ба фикри мислаш хай дуру дарозай. хама хостум кӯдакома бону бозиё чиёшона местар ёдоварӣ агар канал мо маҳкам нашавад дӯстони азиз. як вақт не як мумкин худчона хай бинанд ки ам хел бозиё да биромада чӣ кардем. аллакай уже дуюм бораи мо иҷо омадагием. доф дига дар уҷош дуромадан ардаш. и 800 рубл будем, мо нафаҳмидем 600 да спурдем, гуфтану 800 хай гуфтем дофи дигар. и дофи дуюмай омадесам дар инҷа бозӣ доранд.
خیلی مخلبای عزیزی ما انشالله خدا خواهد از پس ویدیوهای خود من میبرارم دیگه. تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني لا يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب
على من يشكو. لما تدل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سركا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سركا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على